السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عزیز دوستاں ساتھیاں گروپ چا یک دوستیا وقت حدیث چشتا جو صحیح حدیث ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا جو میں سرا یہ چکر درود پڑھی اللہ تعالیٰ آہیں سرا 10 رحمت نازل کریں. پر مو سوچو کچھ حویشی بارہ چا وضاحت کھانا دوستوں بدھائے نا چھگڑا جو وقت کا صلاۃ سرا تمام میں ملک چا اختلافات ہے آئیں ہوے چہر مشہور کھنی جیدا دوستیں چا براہیں چا تو یار اہل حدیث جو کو استو ہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا صلاۃ ہن پڑھوائیں صلاۃ ہے مخالف ہو. سو اللہ تعالیٰ قرآن شریف چا فرمائے تھا لعنت اللہ علی الکاذبین کوڑا سرا اللہ تعالیٰ لعنت ہے. سو میں براہاں ماں حیشی بارہ چا وضاحت کرنا چاہوں تو الحمدللہ اہل حدیث ہیں ودھیک خصد شاہد کائنات چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا صلاۃ ہن پڑھ بھی. اہل حدیث ہے بچہ جدہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نام گیرت تدے آہیں زبان سرا صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھا جاری بھی رہے الحمدللہ. میں براہاں درود شریف ہے انتہائی فضیلتوں قرآن حدیث چا اللہ تعالیٰ قرآن شریف چا فرمائے تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ ہے فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود سلام اششتوں تے کریا اے ایمان والا شاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود سلام اششتے نیج کو صلاۃ منکر بھی تہواں سمجھت کافر ہیں چھکڑا ہوا قرآن ہے آیت انکاری بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہے حکم انکاری بھی ہیں. سو الحمدللہ اہل حدیث جو کو استو ہوا صلاۃ انکاری ہنیوں صرف بدعت انکاریوں بدعت نہیں. مو پہرے دوستانو کچھ صلاۃ فضیلتاں بدھینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا تو جے کو میں سرا یا چکرے درود شریف پڑھیں اللہ تعالیٰ آہیں سرا 10 رحمت نازل کریں آہیں 10 گناہ معاف کریں آہیں 10 درجہ آہیں بلند کریں. ہمیش علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شے یہ چکرے کہ صحابی ہے وشتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو وہی دعائیں چا صحیح حصہ دعا اٹھا چاری حصہ تیسرا درود سلام پڑھنا ہوئے صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائدہ صحیح ہے پر جو ودھائے نہیں کہ یہاں بہتر نہ ہے وچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو 2 حصہ درود دعا اٹھا سیویں حصہ تیسرا دعا اٹھا اور تیسرا درود پڑھا صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا ابھی صحیح ہے جو پر ودھائے نہ تھے کہ بہتر ہے وچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو ادھ دعا کھنا ادھ درود کھنا صحیح ہے. نبی کے رسول اللہ فرمائے صحیح ہے پر جو ودھائے نہیں تو یہاں بہتر نہ ہے. ہم صحابی اشتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سمے مرشی نہ کہ تو منہ تیسرا درود ہی دروداں پڑھا کدیں نہیں دعا لوٹا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا برا ہوے تھے کنا کافی ہے. یعنی اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ہر وقت دروداں کو تو پڑھی تو اللہ تعالیٰ آہیر اڑ گھریا سب کچھ عطا کت. ہمیں علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا تو قیامت روشا میں نزی کلنش ودھیک ہوا بھی جو کو میں سرا درودہ باز پڑھی مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاڑو اگر کسر حاصل کریں ہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا درودہ باز پڑھی. خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائدہ جمعہ شف جمعہ روش حویشی چاہ میں سرا درود سلامہ باز پڑھنا کھڑے. ہوائیش علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا تو جے کو میں سرا درود پڑھ وسار رہا ہمیں یہاں چو سمجھتا جنت ہے رستہ وسار ہوشتو. ہمیں یہ علاوہ حدیث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چکرے وہی ممبر ڈاکا سرا چڑھ گا تو پہری ڈاکا سرا چڑھ گا اشتی آمین تھوڑا بہر بیو ڈاکا سرا چڑھ گا اشتی آمین سیویں ڈاکا سرا چڑھ گا تو اشتی آمین. تو گوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دا ہو جنہوں فارغ بھی تھا تو صحابہ پوچھا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں مرشید تھرا یہ کہ ہر کے عمل کھرانا دیدھا جو کو حشیش اگجہ تو کرے نہ کرا تو ہر ڈاکا سرا چڑھے دا ممبر چا آمین کھنا دا چکنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھا تو میں گرا جبرائیل آختا گرا جڑے مو یک ڈاکا سرا چڑھ گا تو جبرائیل علیہ السلام فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تباہ و برباد بھی بری جے کو والدین پوڑھائے پا پہنچو خدمت
खनी ऐं जन्नत हासिल न कत यानी अल्लाह बख़्शिश हासिल न कत हदीस मफ़हूम इशारा ॿुधाइणा त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाईंदा आमीन यानी जिब्राइल मर्दुन पिटे था जेको मां हिते पोढ़ा बीहो या हिन ख़िदमत न कत ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामी सर आमीन ऐं मोहर जो तर जिब्राइल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा शख़्स तबाह बर्बाद भी जेको अॻु थई नाम गिरिजी ऐं थई सिर्फ़ दुरूद ऐं सलाम न पढ़ी मूं विष्टो आमीन माना जिब्राइल अलैहिस्सलाम हवा शख़्स पिट था जेको अॻु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र बि ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां दुरूद न पढ़ी ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामी सिर्फ़ आमीन ऐं मोहर जो माना हवे शख़्स बर्बादी यकीनी जो ऐं सैमी चेवर हैश था त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल गुश्ता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा शख़्स तबाह बर्बाद भी बुरी जेको रमज़ान ऐं महीना मिली ऐं हम ही चा रोज़ा इबादत खत ऐं अल्लाह राज़ी खत ऐं माना बख़्शिशा यानी हासिल अगर न खत त हवा शख़्स तबाह बर्बाद भी यानी इबादत जे ज़रिए वही बख़्शाए थे त जिब्राइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामी सर आमीन गुश्ता माना हवा शख़्स बर्बादी यकीन है जेको रमज़ान है महीना चा अल्लाह है बख़्शिश हासिल न कत ऐं हम हीअं अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मफ़हूम दस्तो अगर शयश करें को चे वरे विसरी बुरी या गुम भी बुरी तो मई सरा दुरूद ऐं सलाम पढ़े तो मई अजीज दोस्त ऐं बिरादरां दुरूद शरीफ़ है इंतहाई बाज़ फज़ीलतों जीअं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए था त जॾहिं आज़ान गुशी जी त छा आज़ान मुअज़्ज़िन जीअं गुशी तीअं शाद गुशे मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर गुशी शाद अल्लाहु अकबर करे मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह गुशी शाद हरगा उशे आशे अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह शाद हरगा उशे पर जॾहिं हय्या अला फलाह उशी हय्या अला फलाह उशी त छा गुरा हैशे सर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह उशे गुरा सर अल्लाहु अकबर तब सागो चेवर ला इलाहा इल्लल्लाह तब शाह हमें जेड़ो उशे जॾहिं आज़ान ख़त्म खत त गुरा शाह मैसरा दुरूद पढ़े ऐं हवे अल्हम्दुलिल्लाह में पाकिस्तान टेलीविजन चा रेडियो चा हर आज़ान थी हुआ हवे मिनावे त दुरूद पढ़ूं ऐं दुरूद गुरा दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाल था उम्मत त मां शाम का दुआ लोटे अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन अल वसीलत वल फज़ीला वबअसु मक़ामा महमूदन अलज़ी वअदता त हैशिया जेको दुआ लोठी दुरूद पढ़ी ऐं दुआ लोठी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए था हम ही कड़ा शफाअत खना मई सरा वाजिब भी दियो रहे तो मुंह हम ही शफाअत जरूर खना त मिबरा हैशियत साबित बिदा त दुरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा पढ़ यखे मज़े सवाब बाइस ऐं अल्लाह ताला रज़ा बाइस सो दुरूद खस इनकारी ने हवे अजकल फिरका वारियत ऐं जेको फिरका परस्ती करे मर्दो इल्जामात जनो त बा अहले हदीस वाला सलात हिन पढ़ो हिन मञो सलात इनकारी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हिनो ऐं अहले हदीस हवा जमायत जेको कुल्लश वधीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा सलात पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह आखिर झेड़ो छे सराय झेड़ो है ही सराय बिदअती तरीका गो सलात पढ़ आजान शगचा सलात पढ़ हवे बिदअत है फदा पढ़ सुन्नत है आस्तिया फदा पढ़ दुआ लोठ हवे सुन्नत है ऐं हैश अजुर मिली अगचा मर्दुन पढ़ी हम ही चा न अजुर मिली ऐं न की हवे सुन्नत है न की अल्लाह गुश्ता न अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए था ऐं जेको शख्स वध यखे सलाते पढ़ी अलाए शिखर अल्लाह ताला अजुर दाही बाकी जे लखां खशानो हवे लखनी खशानो बिदअत ऐं है मुलायनी वधी हथरादू है ठहदे शे ऐं छेकरे है ठाहेदश त जिए मारा कुछ मिली वही लाफ करा शिका हर पक्के यखे शख्स लख इन खशी सकी माशुबा लख सलाता पढ़ बुरा थई मुसीबत दूर बियो खुदा जा बंदा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा यख सलाता पढ़ तई हर मुसीबत इंशाअल्लाह दूर भी रही ये तो मर्दुन बेवकूफ करे लख कणा चिकणा ता थरा दावत दे मौलवी साहब ऐं गुरा मौलवी साहब खाई गुरा अचो दिन खाई मौलवी साहब कुकण खपो मच्छी खपो सही खपी शरबत खपो गुड़ा हवे सलात भी हो कदे शादी हुश्के सरा मौलवी खसे लख सलात खस्तो शो सो हवे बिदअत नि मा खिलाफ काफी मर्दुन कुछ हो तो साईं गुरा हैशी चछे सलात पढ़ चछे ये चक्रे मुंह हरगा मर्दुने रखे समझा ना मजे मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह हवे का छो इलाका जा मजे संगते निश्चिया होंदा बेस मो बैसा बिगा त आहिया यखे में कुछ का सही बोले छे भी जो खता आजान एक सलात पढ़ी को सलात पढ़ अच्छा डोहे छे मुझे बिल्कुल डोहे डोह नाम मुगी तो दुष्टि नाउज बिल्लाह तौबा 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 तो सलात पढ़ डोह कुछ है मुझे सलात पढ़ डोह न कुछ जे तरीका को थो पढ़ गई हम ही डोह दिए
وہ چی بات تھی گو تو گالا نہیں گیا جائے مجھتا یک منٹے ٹھیک ہے صحیح مجھتا گند فرض نماز بے پہری چب 6 رستوں ٹرے پہری چب 6 رستوں سومیانی چب 6 رستوں بھلا جب فجر چا 4 پڑھا فرض میں نماز بھی مجھتی نبی مجھتا ڈوہ بھی ثواب بھی مجھتا ڈوہ بھی مجھتا توبہ 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 تو نماز پڑھے گا ڈوہ گش گئے تو ٹوٹل جماعتا کھند دا مجھتی کہ مجھتو ساگوے چہریں مو پھنگی گشتوں تو جیڈی مل مجھتو بابا صلاة پڑھے گا ڈوہ نے پر جہ طریقہ کو تو پڑھے گا ڈوہ بھی نماز پڑھے گا ڈوہ نے پر جہ طریقہ کو مو تھرا گشتا مجھتا اگر فجر مو بے پاری 4 کھنا تو پڑھا زوری پڑھا تو ہشت تھوڑا سا گشتا ڈوہ بھی مانا یار گرا جو طریقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھا ہمارا نماز پڑھے کو تھئی بات صحیح ہے نماز والی مرضی سر پڑھے مجھتا گرا براد منہ دھائی چورا تھرا گشا صلاة پڑھ مزے ثواب ہے پر جہ طریقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھا ہمارا طریقہ کو پڑھ جہ طریقہ کو ملا مولیا کاروبار تجارت کرنا کھدا ہمیں ناجائز ہے واللہ یہ چکریا ہرگا ماں یہ مجمع جا نشتی ہوں تو ہم دا مودی کچھ ساتھی ہرگا پتھری سر صلاة پڑھاؤں چونا تو ہن کرو بازی سمجھا نا ہن کرو چونا آہنی ضد گرا 2 ٹولا کھڑو پتھری نہیں پڑھا کا گرا 10,000 پتھری دو گرا ہرگا 10 کھڑو پڑھو لکھا توڑ کھڑو گرا مردل منا ہو گرا کھادو منا گا پیتو منا کل ورا گرا 2 ٹولا گا گرا یکھے ٹولا انگو بھی یکھے ٹولا انگو بھی یکھے ٹولا ہرگا کچہریاں کھنا نہ آئی سی ٹھونکا کھنا نہ درو آئی سی پتھری دو چلو اب آئی شام دی پیلو کھڑو نی باندو یہ نشتی آہنی گپلے سوائے رہے گا تو آہاں ضرورتوں پتھری اشار دا ہوں تو بہت نہیں ماں میں رہ دیا ہوں شاہ پڑھ دو شوئے اچھے پڑھے آج ماں ہن پڑھوں شاہ گا میں جو کوستا ماں پڑھا نہیں شاہ گا ہن پڑھوں نو آہاں تھرو سوچا نہیں ہوچے اللہ مالک زیر دیو ضرورتوں آہاں گونا نہیں پڑھ گی تو وہ جنا میں اٹھا پڑھی نعوذ باللہ اللہ اکبر چکھرے مزے لفظے مشتا ہاں ارما گشتا مجھے سنت دے حوالا حویشنو بدعت شاہ گشیدہ صلاة پڑھا گو ہے چھے بس صلاة پڑھا گو نے مزے اجرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر صلاة پڑھا پر جہر طریقہ وہ شاہ پڑھا گیا دو ہے باعث ہے مرشی ہے ثابت بھی تھا مجھے نا گوڑا ماں وہی پہ حساب پڑھا مجھتنا حصہ ہی نہیں صلاة اگر تو ثواب خاطر شاہ پڑھا گے شاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سر پڑھا گے آشارہ دیو سے جو مارا دے ہڑا مارا دے ماں پڑھوں پر شاہ ثواب نیت کرے نہ پڑھ گے شاہ وے ککڑائیں مچھیاں سہیاں کرے مچھ بھی گے اڑا شاہ وہی مانا چو سمجھو وہی 12 ٹال سوچے بابا نہیں مڑی ماں 12 ٹالوں پھیلو کھنوں مڑی ککڑ مچھی بھی وروں گروں اگر شاہ محبت چا پڑھ دیں سکھ چا پڑھ دیں ہر اچھو نہ مشکل تو ماہن پڑھوں سو گڑا تو سنگت با زنگو آنگو بھی دیتی شاہ تو بڑی با کھل کر مین لگا چاہے بھی تو مین لگا نا شاہ وہی عقیدہ آنگے دے شاہ وہی ارکان آنگے دے تا آنگے وقتا گشتا شاہ زور تو اچھلو پتری دا شاہ لفظ چھرگے کشتا ऐं हवे मजमा चा यखे मर्द ने खमड़ो लेट आखता ए शाह सॼो रोज पढ़दा आ 2 घंटे में आखता उचदा मां हैशियर ले लूं ऐं बेईमाने मर्द ने है बस वरग टे मां मिलाए मां सॼो रोज सूरवार था एनी वक्त वरग टे मां आखता तने मां हर गुश्त मां तक हवेश तो बिदात शाह उचद मां सॼो रोज सूरवार था थो वार था माजूर थरा मिली तो को खसरा थोरो खरा वंगारे वहागाते गए रोने खरगा तेरे शरीर वहागाते गए जो अगला सरा थोरो खरे तो सलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पढ़ो शनि अजर अल्लाह तआला पर मकसद मुस्तशे शाह बिदअती है शाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत चरम लागे बल्कि शाह सिर्फ कुकड़े मच्छियां वर कमरा है मौलवी हवे इजाद दहशी करे खा तो मैं बरादा है तरीका गो सलात पढ़ या लख सलात खशे लग हैशा चा टक्का अजरो सवाब हिने ऐं हवेशी चा अन्या इंसान गुनहगार भी है छिकड़ा जो हवे बिदअती तरीका है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत ऐं हुक्म के खिलाफ है यखे हवे गुरी हचो संगत आजान शगचा हवे बिदाते नबी के विश्वास सुन्नत तरीका ने ऐं हमी अलावा काफी वक्त का मौलवियां खस्तो दुरूद लखिए दुरूद लय छे हवे टोटल बिदाती तरीका गो पढ़ी जीवो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तरीका तो हम हदीस है काफी हदीस साबित दुरूद शरीफ है तरीका सो पर यखे तरीका है जो को मां नमाज च पढ़ो اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هذه سنت ثابت ہے ہیں ہشم ہی نماز چ پڑھو پر بدعتی مولوی اور حیدہ دارام ناختا حیدہ مزاد ناختا یہ وقت دوست گروپ چا فوٹو ششتا تھا ہوا ہوی ششتا ہے درود پر آہر ہوے مانا مزہ ناختا हवे जो को दुरूद पढ़ जो को सुन्नत तरीका है हवे चेवरा हर मजा न दादा बुरा आहा थरो दादा मर्दुनार गुमराह खन ऐ बिदअत तरीका है माना इजाद खन सोच है
گورا مردنار شیخ تو گوشو ادا ہے جو کو ستان اہل حدیث ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود ہے پڑھتا ہے درود ابراہیم یہ پڑھتا ہے حضرت ابراہیم درود پڑھتا ہے اللہ اکبر مصطفی شیخ ہے ودی کے جاہل کھیں جکو بدعتی ہوا جاہلی بھی ہیں سنت والا جاہل نہ بھی ہیں مجھتا خدا جبانا اگر منہ تھرا جے اگر گشاں تو اللہ سا انشاءاللہ تھرا فلانو مردن جڑو سکھیا کت ہاں فلانو بادشاہ جڑو تھرا سکھیا کت فلانو سیٹھ جڑو اللہ تھرا سکھیا کت نی دعا منہ تھرا دا ہا یا آہیں اردا ہوں ظاہر دعا تو تھر آہیں مثال دا ہوں تو یار آہیں جڑو اللہ تھرا سکھیا کت نی اے درود جا حالانکہ مارا ابراہیم علیہ السلام سر درود پڑھ گیا ہے اس کا کوئی انکار نہیں پر مردنے کے مانا گمراہی دسوں تو چھگا مردن بھلائے نہ ہوں تو میں براہ درود ابراہیم چاما شو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ سائیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرائیں آہی آل سرا تو درود و سلام اششت ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ سائیں جیئے تو ابراہیم اے آل ابراہیم سرا درود ای سلام ششتا ہوں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام وحد مزے ہستی ہے اللہ سائیں دوست خلیلہ خلیل اللہ ہی لقب تھا پر اللہ تعالیٰ تھو آہی نسلش الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام ادا یعقوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اے ہرگے کافی پیغمبر یوسف علیہ السلام ہرگا قصہ اللہ نافتا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام ہے کیڑ شے بنیاد شے اسماعیل علیہ السلام نسل شے سو الحمدللہ مارا درود ہنے سرا پڑھیں اس کو انکار پر ما کہ وضاحت رسول مردنا نی دل چھگا نفرتا پھرنا تبا ابراہیم علیہ السلام سرا صلاۃ پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا نہ پڑھو یہ درود ابراہیمیہ پڑھو خدا جبانا یہ درود نام درود ابراہیمی پر اصل درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا پڑھی جائیں مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا اللہ صحیح بخاری کا حدیث ہے جڑے ہوے قرآن آیت نازل بہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود و سلام اشتو اے ایمان والا شاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود و سلام اشتے صحابہ فرشتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تا اختا پر نی مارا سکھال تو صحیح نی ماہ چھرگا پڑھوں درود صحیح سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوے درود سکھا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صحیح بخاری کا حدیث ہے پر افسوس ہے جاہل بدعتی مولوی سرا امتر گمراہ کھنا کا اہچا تفرقہ پیدا کرا چاہے دلیں کا نفرت پیدا کرے مسلمان میڑ تھو چٹکا گورا مردنا روشا دیا ابراہیم علیہ السلام سرا پڑھا ہو ابراہیم علیہ السلام سرا پڑھا تو کو دو ہے نے پر اصل ایج کو درود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا میں مثال دے گو یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آل سرا درود ششت جی ابراہیم آل ابراہیم سرا ششت ہے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آل سرا برکتہ نازل کے جی ابراہیم آل ابراہیم سرا نازل کرے سو میں ابراہیم دوستاں ہوے کچھ وضاحت ہوں درود شریف سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا صلاۃ پڑھے گئے تو میں وضاحت کرنا چاہوں میں تو گروپ چا دوستوں خبر کھوی تو اصل مسئلہ اچھی ہے یہ جو کو مولوی بدعتی مولوی فتنہ پھر تھیوں وہی لاف کریا عوام اور پبلک میٹ تھے تو اصل مقصد چھے مردوں خبر کھوی الحمدللہ شاہ اہل حدیث ہے کہ مولوی تقریراش کریں چلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام گیر تو زبان سر صلی اللہ علیہ وسلم کھائی رہی مردوں چلا یہ سعودی والا وہاں بھی تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن منجو نعوذ باللہ تو ہے شاید اگر جو حاجی صاحبان سعودی آخت ہوں عائشہ خبر بھی جنہیں 2 ارب وہی کا میڑا ہوں تو پٹی ہے ایک بیار وز گوشو صلی علی النبی صلی علی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر صلاۃ پڑھ گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر صلاۃ پڑھوں تو ٹھر دیا رہوں تھرو ہے جب محبت بھی ہے 5 منٹ جا تھرو دوست بھی دیا رہوں ہوی چھے درود شریف ہے برکت ہے اذا اربعین گورا تو کاری کھنا کو اربر کو سمجھ چچے ورے نہ کھائی زہر کھائی دی کو شے ٹھا گئے کھنا ہے سمجھ نہ کھائی دی تو چ نندی بس اللهم صل وسلم علی نبینا محمد اللهم صل وسلم علی نبینا محمد درود خود پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر درود پڑھو ہے چھے محبت ہے نشانی محبت ہے نشانہ ہے لاف کرنا ہے پڑھو درود بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت چا درود پڑھو تو میں برادر عزیزاں ماں دوستان کو شگا چاہوں تو خدا را ہوے بدعتی طریقہ بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ہر وقت صلاتاں پڑھے اللہ سائیں شے مصیبتاں ٹالی شے مشکلاتاں ٹالی شے دعا قبول کر حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مفہوم ہے اگر کوئی شخص دعا لوٹ گے ہمیں چمئی سر درود سلام نہ پڑھیں ہم دعا زمین آسمان بچ جا ٹنگ دی دی اللہ گرا نہ پجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امتر دعا لوٹھل سکھالدا شرگا پہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جدہیں اللہ سے دعا لوٹھگے تو گڈا اللہ سے حمد ثنا کھنے اللہ سے تعریف کھنے رب بڑائی بیان کھنے تو اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو غفور ہے تو قیاس کندڑ میں سر قیاس کھیں تو مشکل نہیں ٹالو خے میں مشکل نہیں مشکل ٹال ہر اللہ سے حمد ثنا بیان کھنے بڑائی بیان کھنے گورا مئی سر درود سلام ششتے گورا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہوے حدیث درود پڑھے گورا اللہ سے جکو شاہ دعا لوٹے اللہ سے دعا قبول کر منا حتیٰ کہ دعا چب صلاۃ ضروری پڑھے گی صلاۃ پڑھے تو دعا قبول بھی ہے نہ تو دعا قبول نہ بھی ہم زمین آسمان ہے وچ چٹنگ سی ابھی پر ہم ہر طریقہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ سرا بھی تو گرا قابل قبول ہے جی نر وہی بدعتی طریقہ اللہ گرا قبول نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے تھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کھنے وہی عمل برباد نہ کھنے مو حیثی براہر گشاں تو ماں بدعتی طریقہ چھکنا کھنوں یہ بدعتی طریقہ ماں چھکنا کھنوں مردوں گند ہر عمل بدعتی بانگ دل بدعت طریقہ سلاد پڑھا بدعت طریقہ مانا ہر شے سنت طریقہ نہ کہا بانگ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھالا تو ہرگاہ کے نا جی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھالا ہرگاہ کے نا صدقہ خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھرا جی گشتا تو ہمارا صدقہ خیرات کھن ہر عمل جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھالا تو ہرگاہ کے چھے دین کھٹ نہیں ہے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کرا ہمارا سجی دین سکھا لئی تو شاہواں دین سجی نہ کھنے نا تو میں براد ہیں دوستاں الحمدللہ دین مکمل ہے ऐं मर्दुनि बिदाता खणवा मां पुरसो छिकणा बिदाता खणे यार बिदाता मां ए कार हसी करे अल्लाह राज़ी भी ए सलात ए तरीका सर पढ़ो मुसीबत टलो मुस्तबियत शर कुरान बुधाइन अल्लाह से छे फरमाने कुरान शरीफ के अल्लाह से फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी ए मैं महबूब तो ऐलान के कायनात चा गुश अगर अल्लाह को मोहब्बत खणे तो मैं पैरवी खणे मैं पैरवी खणे युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम गुदा अल्लाह से गुनाह माफ कत ऐं अल्लाह शगो मोहब्बत कत तो भाई बिराना जेको मैं बिराना अल्लाह मोहब्बत खपे बख्शिश खपे मगफरत खपे जन्नत खपे तो गुदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तरीका करे बिदअत चा को फायदा ने नो बिदअत गुमराही जहन्नम चा बार थी सो हवे तरीका बचे सुन्नत तरीका अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हो कुरान सही हदीस चा हम ही सर अमला खने हवे सुन्नता थी हंदा फैलाने थी दोस्तों बुरे बुधाने बिदअत मना खने बिदअत सख्ती खने चाहे वे लोग चा भी चाहे मैं बिराहे कत चाहे मैं पेरे कत चाहे मैं चाचा मामा कत सख्ती खने बिदअत मां न खणूं छिकणा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए था तो बिदअती को बि अमल कबूल ने को बि अमल अल्लाह गुर कबूल नहीं ऐं जेको बिदअती पनाह दा अहीं पुठ भराई कत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए था हवा शख्स दलालती है तो अल्लाह ताला दुआ है अल्लाह ताला मारा हवे बिदअती अमल बचाए थे मारा कुरान सुन्नत सर अमल करे तौफीक अता फरमाए थे ऐं मारा क़यामत रोशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाड़ो अहीं दीदार नसीब फरमाए थे सहाबा ऐं अहल बैत मारा शामिल कत अल्लाह वही नेकबान है मारा शामिल कत ऐं मैं गुनाह माफ कत ऐं मारा जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए थे क़यामत रोशा अल्लाह से दुआ है मारा एक जो इनाम है अजीम है मजे इनाम है हम अल्लाह ताला खुद वही दीदार है अल्लाह से दुआएं तो अल्लाह से मारा टोटल मुसलमान रहा दीदार नसीब फरमाए थे وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين السلام عليكم